It's Impact TV Kuki channel hi Tony Avela agenda Manipur Kuki edition discussion ar vizosi Seiminlal ki man kay main na bon chawin lim da kahin nai kini na hi Tony ki holim na diu topic cho hi le is ADC Bill 2021 constitutional ti to ayong ki hodi wa hi in ADC Bill 2021 hi Manipur Legislative Assembly towding chule hi chi bill hi act in chỉ sa tay tay ding tin ATSUM and some to like KSO to like organization dang ho in November 2020 Manipur National Highway ho economic block ahitan ahi ai la hi bill hi HSC ho na su to Manipur sarkar ko ma hi achi sa tu kum August ya chu anapi lu na hitan ahin la hi chi 17 August so wa ko na hi chi chung chang tho hi ta alhum hlam lo wa hum ki boy jing e tu chan gya hi hum a hi in chule zani khat bai ni a chen veteran politician okram join HSC ADC bill hi unofficial chule unconstitutional a hi tin jong ana sei na hi chule hi chi bill hin thing hang phai chom suma ki khen na ding a boina tam ta hin so de tin jong of newspaper ho ja tam ta jong hun ana ki soi na hi ji sun tu ni hi bill hi 2021 ADC bill hi unconstitutional hi mong ham hi lo le unofficial hi mong ham ipt ham ti thwa khau de wa hi inchule tunia online through a panelist ho so mas panin ta la na hi na in kating amas panin pu Daniel Nehlunlal Haokip advocate High Court of Manipur amazong lim na ka hinay chule pu je Doungel Professor Department of Political Science Mizoram University amazong lim na ka hinay chule pu Paotinthang Lupheng President at ATSUM All Tribal Student Union Manipur amazong lim na ka hinay na hi ay lama sa panin pu Paotinthang Lupheng President at ATSUM Community in kating inzo kahin sa ibang in hiji 2021 ADC bill hi 17 August niya nakipilu na hitan tu san gya alhum tha na point chule at sumahin organization dang kam ta hon jong hitihin ban na hilo APP ki phinna in nei bina hila tu san gin alhum tha na nai po in adek ka bang su ki fix tela ki lovin government to ki ho to na chan ji chun hi chla hin si unconstitutional ti jong sai jong hum ta in politician adang dang hoi so ama sa pena hi chi chung chang thua hi nalunggel hi lo le EP a story dan na hin sai masa thaida Kaki pae. Hichi ADC Bill 2021 he unconstitutional ham. Isu he. Isu kasay nung pen kat hichi Hill Area Committee hon sibilan po do he. Pata amoho rights and privilege didi tantin. Ikata hachinoya chu Article 371C to kito achu hichi billion po do hin. Hichi Manipur Legislative Assembly Hill Area Committee Orders 1972 Section 4 Clause 3 Julia Section 7 hichi to kito achu hichi bill hi ansima introduce unbol hin. Hilaya mi kon khanin constitutional hin ailo unconstitutional ti wang hilaya kini da ding ampoi ka ti he hichi constitutional mong he chi he hichi po Dr. Zangam Yong Henan tin Daniel Yong Henan tin chi hilaya unconstitutional he ti ho he ipi basis a se hom ke ong kalung dong in ai chi wang chu amon a se wa chu ipiti da na se hom ti wang zo mong chun hil chen mai thevin tin ai che di lo wang chu ai chi ho political scientist ne pu Dr. Zangam ai lo le pu Daniel ho chun among chun explain bo the na win tin thumai tan thum nang ung war zalai tan asumin hichi spearhead and bora hichi ADC movement la hichi bill ki pu do he Manipur sarkarin special session khala ko wa la Manipur Legislative Assembly hichi introduce ki boarding he hichi atsumin demand hung ki bo pe hen demand hung ki bo na hen democratic means so say pt chu go to hills on boycott ki bolin chapale governor o koma appeal ki bolin ai president and ngai ki mu ki mu pivin Hill Area Committee hon ai chapale minister the central leaders so ka tam ta ong chu aki mu pi wai ta hi chung so na chu yon gatwa kada hichi bill hi asperti ang chu nikat
kika hichini khwa chu hichi bill ka support ve tia chu miau sen jong democratic demonstration ka chu ini nei saw hin hi so dong ki boro government ngai pi mo po ni choi aya chu hichi democratic means so he exhausted dong hitan yo atsuma ding chu aya chu ipi yong le tu awang he unrestrained agitation ho pathi akibol wa le ika tu government hen nasa pi do ita ko jing pe dio hetia chu shut down hong ki bola chu pal economic blockade ho chu hong ki bol hen ai chi hong ki bol je chun government chun ki ho te ki kha chu an se nei le ka chu ATSUM team chu CM pa do ki mu ko ki mu ton ilaya ki sai pi pen choi le chun hichi bill hi HSC recommend board bill hi agana thei pen in special session khal ko plan lai chun table ni board pi win ti chu ki sei ama na sei chu hichi bill hi ekatu akada state assembly parvinu e ampoi hichi parliament kata state assembly hichi repeal bonading katu akada thak nei poi tio sei John ka sei chu hi state assembly in repeal bonding tha nei hi aje chu inge ADC Act 1971 a chu pass ki bor ani hinai parliament in issue union territory in Manipurin state could ahin mun chu Manipur adopt state adaptation of laws 1972 duya wilaya union territory anu danzau se chu state act duya chu adaptation of laws ai act no ya chu ai danzau se chu state in ka to ka da hichu no ya chu hung ki mangsa ai chu hi ang chu ADC act hivel ni jen repeal ki bola vel tum jen jong chu amendment ki bola tai I as a state in the state purview ni ampoint di pawang si ati boy kya su kisai repeal ki bol hi ma chu iti ADC ke repeal ke aki bol boy repeal ki bol le to ADC chu EPT umdiam ya se ya iti repeal ki bol khan amendment dong chu velman ani bolin I as tu chunga is bill hin iti amasa iti ek repeal bol iti bill hin iti in replace the board in tia se he tia su ki se hin ai che repeal ki board documents in pita wo ai che ki board ha ka board he tia se he ai che kya yong chun a documents also ka peu le ai la nga repeal lo ding ti la nga su ji tra wa ma a chom nang be khana a bill so contain dung yu ya chu an se ki chief secretary ni um pe pon te che bill so he Manipur ka the so akikal na ame it's also kyo to wang chun kyo te po win tin it's a contains two say ding hin HSC ho to form min lang ila ya gray area amen kyo so to say khom ba I just su to wa to introduce the body as you say I chong chu aga to ara I think say pon ai ya chu ai ji atu kong che economic blockade ball ila kyo hung ki men lo wa chu an some makai chu comment chu ni ko chi bol le ti yong le SSC to chun ninga sungin to khom ka ting chu pa chun ka to chi bill chung sang thu sei khom ka ting chu pa chun winter session pa le introduce board ta nge tia chu kin chu kan atua chu yan hi Kabini Zana kata committee hachu an same the oin a government kata HSC to kyo ding achu achu tu ni hi ka da no tin HSC also invite the war in I la he a kyo take want to ka the la in tu ka za to about the HSC ho hin executive ka chun legislature ka chu meeting ni a ko the
coding ai hiểu le coding ai chọn cái code đi thì lang khát chuẩn xây ya chu meeting ai chỉ điều ham chỉ lo điều mong cho cái thế hiện tu so ma chu he se cho kyo hiện update wang chỉ mà cháu mi lại hiện tu sana din mun chu cái chân chu he ai le twin pu Daniel Nehlunlal an sing kating advocate khat hina in rai se topic no to kito unconstitutional ti ta te ho India dan pi ai lo le dan to kito boy ti e hin na so in ra kan se bangin veteran politician amin zong ka hin phata in ama hon zo hi titin ka kalna hi lo le thil tap ta hi hin se win cha hi as an advocate khat hina ichan ge unconstitutional hi ham hi lo ham na hin sai thai da masa ta kasi nom chu hi le tu chunga ADC bil hita ta 2000 na jong anaki ek thaka an ki podo in 2008 da hi 1971 na pa ko anaki zui ki hi in chu kasi nom chu le very complex sai tan asai lang idi diu hin tua hi no iseu le horong di ama hon no aseu le ama horong di ding hin constitutionally legally alu hol sum so ke hin dan hi ahoi lo na adi lo na ai hol di lo le au min kasi nom chu hi le hei se si hi abung ko ase banga chu hei se si hil area committee hi committee mei hin na resolution bo pass theu hin bill ho mu a bol thei po win bill draft a bol thei po be ti chu ama ho na sei chu government apara bill zo se hin ki pan di he government means law department of the state an board ording chi chu assembly a ki table ding chi chu debate ham discussion ham hum di he ti chu ai le chung to a ke kan sei nom hat to hi le 2000 a ADC ek hi thabe khan na ki podo hi na ai thabe khat 2000 a ki podo chu sei ding a chu alui pa chu repeal ti na he ta chu alui pa hi automatically repeal na bolwa ek tha pa chu na bolwa hi phat la ya chu HSC chairman pan bill jo bodo a hi chu ki pass he ti chu tun ka sei no min na ai le 2008 a ki pass chu 2008 a ki pass chu 2008 a chu the original principal act ti taute parliamentary act pass chu an hunki monkey ta hin na chi chu hi ka sei no chu hi le yes of course 1971 Manipur hill areas old autonomous district council act hi it was passed and enacted by the Parliament of India hi na ai chi chu hi to zo sei function oi pu Paotinthang na sei function chi chu adaptation law to state volta to hin hirong le ga sei ding a chu parliamentary act hi as per the constitution na parliamentary act khat chu repeal the boli to state in tha nei poi hi chu hin as per our senior ka senior an sei pe hin na ai le a repeal ki bol thelo chu they can come by way of amendment modification through asu ana chi jeng hin ni tanga chu na ai chi chu hi tan constitutional legality chu to phale ama hon asei ka chu hi le the rules of procedure and conduct of business in Manipur Legislative Assembly hichi dungju ya chun HSC they have no power to move a bill hichi ai le government apa hum kon to hintin ai chu dan long tong khai illegal he ta pak ni ta chu iso pio chuna ai ama hon ka sei nom chu le iso ka sei bang chun 2008 chu ama hon HSC chairman path through an podo wa aki pass thei le chun tu ne ki bolong chu ipja illegal didiam ipja constitutional unconstitutional hidiam ti chu ka sei nom ki na ama hole ma rom ki kal le le hiwin atu sei adan bo aw ama hole ki kal le ti chu sei nom as part of autonomous district council year 2021 a chu eho kala sei jeng kating autonomous kiti ho chu state subject bang hi boy ti chu sei no min na
autonomous ki pa le central subject is ohin I cho pa le state ama ho contention to hi le ADC bill 2021 June akiporo tatale there should be two secretariat for the valley and secretariat for the hills ki ding hi ona I we are also going to have chief secretary hills chief secretary in a chief secretary in a chu hin a say le ama wa ding a chu tilung along chu hin nei the hin a say ama hon say chu federal government mum to atan atim ai le chun a chiong chu answer ka say pi nom vele ke response nom chu hi le 1947 Manipur hill areas administration regulation 1947 June ho adinga hill areas administration regulation administrative chombe anpi tan government na 1947 na ai le 1971 ai pimum ki tam ti Manipur hill areas district council act 1971 tan na 1972 jong chun by invoking article 371C of the Constitution of India, President of India in hill area committee, hill area chu itidiam, hill area chu itiki vai podium Manipur chi ho chu asein na. Hill area chu administration ni atoma separate administration ni aki enjoy jingeti chu asein no hetun. Empowerment ahile to impose Doungel Professor Department of Political Science Mizoram University ko mansi kinugati is the same question na on your political view titaute nang ma political view dana ichi ADC bill 2021 hi unconstitutional heti what is your point of view Empowerment panelist piten ni in vel se da jing in kating Paotinthang athayal hai pi hi na main isatam khana manan jil chen ta in chikit le Daniel jong lawyer hi na dung zuin ama in mo na ma hi ground reality hoi chanam khana man he to ta in ama ni se ya pat jong suni chanam khat chu akichi le in ka he in ama ni se so sai chan nin hin se dang kating chikit le ADC to 6 schedule chung chang hi ke specialized area research tang ya khoi ma sa pin loi ka hi in o 3T ne ya ne ge la hi in ta hi chule tua Fulbright scholarship United States kagabol jong so ichilanga notice 6 schedule no ya mo to US Constitution no ya Native Americans, 100 Indians they here ho. He's okay why on comparative analysis kagaboy pi here. Chule to constitutional unconstitutional ya cho saying on point. It's very much constitutional. Chule to ADC Manipur Autonomous District Council. It's Bill 2021 here. Constitution dumzu ya tribal law hi hona tanding o chanbo hi wa hi kim nai lo so ai ji constitutional ki sei diam na ai ji chu hi chule te ka na dinga procedural matter awang sai le a hi ding dolin hong che poi ati wai le hi chu it is not as per the procedure. It is not as per the rules, official rules that you want to it may be questioned. But it is very much constitutional, and the rights and privileges which should be given to the tribal people are not contained as per the constitutional provision of India. If you have a procedural one, a step Hiti de hihile ti a chivachu ase sit no mobile bang chu se sit tin. There is no question of unconstitutionality. It is very much constitutional. I chu kadon bon hi am lang. Chule azawa at some president pan and say chu.
The Canada India he centrifugal federation he in state or he union government in the same he. I federal structure in state or in union territory in state sunai lewang autonomy ni in is adam kadin dan ledun dama mohin law making legislative assembly na kisem thi union territory bang lewang chu union government territory is in di chachun is adam dan sim theina law making power hi parliament in ave kolin na idea chu Manipur Hill Area Autonomous District Council Act 1971 kisiem laya hi Manipuri statehood na hi nailo sia dan ledu di jadam khada Manipur na ngai cha tho parliament khoda nom sia parliament na na sim hi na statehood ang hi nga wang sai le ht state legislative assembly khoda hi tan na ya chu parliament in da na sim sa ka repeal thei poi kiti wang sai hi le I had him low opinion on Tasan Ponte Chivangsu. Lem excuse la yung akilang bese katahin na. Ay si Chu Ahin. Yachu UT Hilaya Parliament na sim chu. So let that Delin no say time 2018 long America Kibolin, Chuzo no America Kibolin. Repeal the point Emena Tato sim patting a hin na. Adan to repealing it also Emena sim patting a hin. So get le Ebola Indian Constitution ni dynamic Constitution kitile amendment provision of the amendment provision of dongzu ya gam sum hung ke vai pu na le kuinun ke khel dongzu ya dan pi sim that theina parliament in ne na ne ji hi India hi Indian Constitution is it hi so le get the Canada autonomy the word autonomy behind self government ko iso ai wanga to Manipur context autonomous district council I mean bo autonomy hi am hin autonomy imane lo sa chule autonomy hin nature ile anu adi sada 6 schedule no ya ho hi hi chun 6 schedule to not 6 schedule no ya ADC le council ho dan ni tem khat hin sei che the Canada in India hin tim hang ni zat ni zat ni ki han lang ile hop ni hop the the Canada nga mainland India tim hang ni ho khoi hi le 5th schedule in the colony I just article 244 clause 1 le 275 clause 1 in that college so le ching lang mi he bang win hi 5th schedule no yam ho om now ko tribal area ki ti thelo schedule area ti a ki he hin so le tu masanga undivided Assam no ya no ching lang mi ho hi ai le 6th schedule no ya article 244 clause 2 le 275 clause 1 in avet kola it's also an autonomy power ne je was autonomous district council kiti hi iti 6 schedule no ya on ho cc hi ahile now area hi 6 schedule hin paragraph 2 tribal area kiti ding hi ya iti ani ki hi ai ti ja chu tu hin iti 6 schedule no ya hin autonomous district council sagi yomin na sagi Mizoram thumaumin Meghalaya thumaumin Tripura khanau chule autonomous district council sanga thunei na sangje autonomous ni yomin this is to Assam Karbi Anglong to North Kasar Hills hi chule chedon la ki ma na sang pi ani le sanga chu kumizat ham Assam hi ke ni in 50-50 in om khanwin lang Bodoland ni pewin ka movement na ne ho chu government tong cheu to pha win nai sangkhat ko som ko la thum kum chun Bodoland Autonomous Council an chim pewin ai in Bodoland Autonomous Council a chi ma thu nei nam lo in it is un
hiểm là theo domain movement and chỉ bị kít ở bên này lệ sang đi là thông chân government of India government of Assam cái gì bộ đội hong khiêu tổ mình cho chú Bodoland Autonomous Council chú six schedule noi an koi lu dawa Bodoland Territorial Council ti ang ki khela hi chi six schedule noi a thane pin to hi powerful pin hi ni chu tu hin six schedule noi a hin council so mo min na ADC sagi Autonomous Council Territorial Council khada hi chi hi autonomy ho che hi chule six schedule wang chai le parliament khot hi chule six schedule rahi tu chang khat khel de ngau hi parliament amendment ngai hi state legislature ki kum thei lu hi la hi ai in EP Autonomous District Council ke go min ki pian lang EP Autonomous Council lang District Council lang ki pian lang ke jong le six schedule no yam lo ho sai le parliament a ke gol poi parliament thu ne nai poi adia sa dan tu hin six schedule pulanga council ho sai le Manipur Autonomous District Council gupi ne yoge amin bo autonomy power lo hi la hi na ai le hi chita bang chun Assam hin Satellite Autonomous Council group amin satellite da tiu chu to territorial hilo a community na jo se so hilai na ho ai wanga territorial jurisdiction ne ai chita bang so Autonomous Council Assam group ne yoge Satellite Territorial Council so le kiti Satellite Autonomous Council sanga thunei na ganei niem ja Satellite Development Council yong ki na sama hin community yong si ko na ne uta banga hin Satellite Development Council ni som thum na thum ne ai ti ho chu wa ko community mo si a chu jurisdiction wa ji na hin territorial control ne la le Ladakh Union Territory hin le Ladakh Development Council ne District Council ne yogen chule Mizoram hin Sinlung Hill Council amin Golkhaland Territorial Administration Darjeeling West Bengal amin ai ti ja chu six schedule no ya ka te bangin council so amin autonomous Assam Autonomous Satellite Autonomous Council go chile Assam Satellite Development Council som thum la thum Ladakh Union Territory Council ni Golkhaland Territorial Administration West Bengal le Mizoram Sinlung Hill Council ki te hi au nagam au na state legislative assembly noya umahi athu nei na hi ai tia su Manipura hi ADC long hi autonomy hi nain ichram khana Manipur State Legislative Assembly dan sim du zoya ji bo hi ai si su om da na hi chu kit le azo vin dong kan sei tai hi chi Manipur Area Autonomous District Council Bill 2021 hi ka ve na hi le six schedule noi hello di gawang sai le hi chikala hi azo askim ding da hi ponte ti zu kamudan kha hi a hi in isia sim gal galu hi ai le akim lo khana ka hi chu ya kana dinga e ho hi parliamentary democracy hi na tule parliamentary democracy a hi three organs of government sarkar hi lungthu thumaumi dan CM apang legislature dan ki CM ho ata in supi linga chu executive hi le ipia ma boina gom kha ai le got thune na judiciary hi ai parliamentary set up hi ni het ding ma bang in to bang State Legislative Assembly hi Council of Minister of Executive. It's a Council of Minister Minister and the 2 point those cabinet meeting afo discuss ki bola hi. Ai le ai chi Council of Minister le cabinet ho in an chi meeting dan ki sim namun choi la ham ti ai le Legislative Assembly na ai le Legislative Assembly a chu
vai hom na hi kun na vet kola vai hom na hi koi kun hi chu mo pu na la ham tile chief minister hi talo hi chu hi wa speaker room chola na speaker room lo kha le deputy speaker room ke na speaker le deputy speaker hi vai hom na mun dan sim na mun asa adin pi ni la hi ja chu hi chi he di khat chu speaker le deputy speaker hin legislative power hi represent wa chief minister le cabinet ho hin executive power hi represent wa ai le to apam ATC structure lo chu ta ba hin section no ya ho legislature room executive room judiciary yo te ka na dinga judiciary yo district council court na so mi no mi chicken executive so le chief executive member ho mi section no ya ADC yo se hin na chief executive member ki tho pi ding in a cabinet minister of executive member hi hi in dan sin namun law making na chunai le chairman le deputy chairman no to hi Manipur ADC hi it is a mockery of the parliamentary democracy katino to abang autonomy ne ya government structure chi ai le to hi dan so te ka na dinga chairman hi executive le legislature la ko so ai ji the ta mo mong lo so te ka na dinga a hi ding do la sarkar ki vai hom na tum zu ya chi ai le hi ta chim na bo na so chairman nam deputy chairman nam executive in lam kai dinga so chief executive member rom ding sa executive member rom din da na hi na hi chi la ni sa ngal ngal le ken pa ka sai ai to na su and that of te ka na dinga state government to ni te ka ni ban legislative assembly speaker hin chief minister mo pu na kop ta banga he wa Manipuri ADC che da ni na ai ti ya ai hi ding dong ta he ke vai pu na hi chi nai lo hi ai hi ding dong ta ke vai pu na chi zo nai lo wa ki pham khada hin hap de wa dan ki sim unconstitutional ki ti wa ang chu ai hi poi constitution dung zo ya hi ADC o hi structure hi ki sim to nai lo ai je ti so ai se la yo cho kan se no mai je ai le se ding dong ai le all in second with the jan chun pha pha de ki pa min na ADC bill 2021 hi unconstitutional a hi point na so much constitutional he ti so hi a hi letting pu Paotinthang Lupheng president command ATSUM command si kin ka ching ala hi chila hi isopitevin unconstitutional he tia a hin sayo hi EPZ hin tam and then it is so much constitutional tia he e hoin iti how should we prove na proof iti bol de ham injong pu ze Doungel professor pa injong A to Z jong tam ta hin sai ta in so si henasa sa hi chan ya ma hoin every angle to as hi unconstitutional he ta hin sai ki ta so hi le very much constitutional la ya how should we face and prove to them na iti nalunggel dan hin sai hin say den ka ting ichi bill hi constitutional hi lo hi ichi yon long katwa professor pan nong seitan constitutional he tin sei pi ta ai lai khat ga sei leng enge katwa kada unconstitutional hi han lang hi le thing ta sei ne government so na assembly table board ta assembly table board assembly as pai do a koi ding hi a constitutional hi ji a hi table ki board introduce ki board le ila chu pass stating din mun chu amu je wa chu introduce ri board sa nom lo hi I chung cho na chu ka to ka da mail hon chi unconstitutional he chi table ki board he pon ta din ro pen hi thing ta sai ding a chu e ka ta kum som ni la kum som nga lang suppress bolo exploit bolo it's a chip lo lai mo he I ho article 371C no ya ai lo le it's a ADC ka to ka da act no ya im ka da development ai ding bang ta I mo ding ho chu pa le article 371C no ya ai ding bang ta thanei na ai lo le autonomy I mo de pao hi chi pa hi ANC o hin ai chi pa hi chi a hi tu chana hi ikatwa ichi thuo ya ki sei pha le na mo hin ipitem Manipur
integrate tong kha ding ai lo piam ding tia lai Manipuri integrity to ha na di ma cham lo so content ko patan Seiminlal I has okay di ya lai chu pyo chu ma ko dai taw ti nam lo ai article 3 was a dan dung ju ya on autonomy isan di wa lom khat ai thane ni di wa lom khat ai le development fair share of development in ai ni di ho bo chu cho chu ai choi nei thene di wa chu thil ki bol hen ai lai am ho ni chi hi thei pon te ti wa chu tu sana hi cái yang set đi wa ichi tu sana exploit involve suppress involve chim nai lo he ti ka sei no me I like he how to end this now. This problem ka mala solution tay so advice from advocate High Court of Manipur Daniel Koma anjing kate. Chi it is feasible ngai ham dan dung ju face ngai ham ajisu it is not cham cha hit point na sort pi hu hita na hi chi iti om jin jin song guest ten panelist ten is on side dung ju so nang lungge lai chi it is feasible ngai ham ban blockade or trong cái itai ki hoji jiwa jing date 30 chan jong ki team khat notification khat jong hung so in na date 30 chan phat ki pito 30 zo le pi hung so ki dam ke ki lo e delay postpone tactic tabang ki che min so iti panila ong hai tam cha hi apu Daniel nahin sai thai ka sei nom chu hi le solution lang na hin na pu an kor solution lang chu ga sei ding a chu ATSUM lam ta sei ding a very plainly in saying cutting that must be good for constitutionally, legally, and yes. Community level along hading a kagil kan sei aji chu ho ading along unconstitutional bang ampon hiong procedural lapse them technical problem them technical lapse them le loophole themsa sa amin na procedural lapse lo pi chu tu chung he se bill ka pro what I mean to say kasi nom chu hele tua I bill po pau hi na ai le daily ha me he te shopi me he ho hin an se diu chu communal valin ama ho adinga separate administration tabang hin na aki chom mo state aki pelo wanga state khat tabang banga ki vai hop na to banga agi ro hitan na ama ho adinga ai le ama ho ni sempi ki le ama ho ni sempi ki le state assembly ni sempi ki ko ho favor ri ki lo di chu ke mu dana na mi pio se ipitidiam apprehension akidim ta chu kigin mo na akidim so ke ta chu ija chu ka dei chu hele to ai autonomous ki ho patitan central subject bang ka kamu nam dan chu central subject bang kamu kati dok na chu to ai bol dong hi financial bill dong atong khata bang min na I bill hi financial bill in the sense budget ho dong to kha hin na policy matters dong hoi ta to kha hin na ichi chu bill and Manipur hilarious ordinance district council act 1971 chu parliament and state government koi masa hi upolo ai ju hi na ai le ho along ito hi parliament to hin lang tribal te along ichia hi alien di thi ponte na asang khat ti tawte asat judgment khat bol pe hin lang compromise solution khat bol pe hin lang me le te se jong hi pontin na amdan chu ho se jong pontin parliament hin bol pe le ho chu chi chu ki le sun peace um dham ai lo le understanding mutual understanding dham mutual respect thei dam ti chu ke gel dan hin na I'm not authority however ke ka opinion chu kan share hi so far le I say banga chu doctor pu pasang ngami se banga chu nga ACSC ho ku ka sei dinga chun what is ACSC Hill Area Committee who appoint Hill Area Committee under the state government the total hin na Hill Area Committee ka sei nom chu hi le Hill Area Committee achang si achak thi lo chu a member abang speaker of the assembly and chief minister chu hi thei lo chu as a member of the HCC ai ba chu CM pa lien total chu CM pa sei lo a koi ma chak thei lo chu only this thing I think this time na leishoin an pu apara chu CM mawa lo de to banga CM pa knowledge lo ki bol thei chu adang si ade se rahi langho na po phale CM knowledge lo wa in sa ki bol thei chu ka sei nom chu hi he se si hi king hai thei collective responsibility
responsibility hi mi changkhat bawa amlo ai responsibility ta hi Manipur government no ya amchu ai se si yong ho wa ta hi Manipur state government a pu tho hi ja chun ke chun ai thei de chun isei bang wa hi ibil ho long hi I don't have much cái phết à thầy đi trong cái cái xe à trong thầy đi pon rồi cái chun cái đấy chu protection ta ý đây là chun six schedule na six schedule territorial council thì họ cần bảo bang chu bồi thì bang chu tu nia cái gì nó mới cái pa min na hi le in zo hin sai bang chun unconstitutional he ti vin hi le tu in zong pu advocate in zong hin sai ta in very much constitutional and then he tabanga hi pan ila ongai te ti ong su tham kha da hin sai I let to in puje Doungel professor Department of Political Science Mizoram University ma ko manan chi kin hitin I let pu in zo guest panelist and in zo hin sai ki ta in hi chi unconstitutionally ti hi to azong hi alang la isopite ho hin kalna hi lo le adi poita hi ta an po do wa an la do jing ke ho hitain hi le tu in pu Daniel koma ka hindo bangchun nang koma za mo unconstitutionally hi etiwal ai hon jong it is very much constitutional so in a constitutional way iti panila ongai ham question to neu khan ki bang zep jong na nang alung gel da na as political view an hin sai thai hi chi thua hi Daniel ina sei banga chu e odinga the only solution lies in six schedule. Get the katsu. King Lang ni hon jong head team diu mail hon jong a head team diu ka di. Schedule move nga Manipuri ke di ti nai lo cha. Lai hi pai tol ni hon jong convince ngai hi in ka he na. Aji chu Manipuri state hi dung zu in phata in ki pum khana. Mizo se koma khăn tàu mình lắng ai hiding đỏ lên chân vô mi in mùa hết ai lệ balance development ông lại na phai tool to thing lang giống development ông kia bà điều ngay in to hay lệ phai tool le thing langi sun le zan ta ngay tại chỉ là chú six schedule thing lang kami namu wanga Manipur apat do state amu ding uti na hi point Manipur noya om thâu ding na hin na I should say, the state government le phai tol mi hon jong a six schedule cho chuti ki sa do na ki sa dingai poin Manipur ke na dingai poin state chomping dingai poin union territory pi chomping dingai poin na tribal autonomy ga pi dim chu Manipur phai han lang Manipur integrity hi phata in chi jing han lang ki pum khat na ching la la phai chama phata inu man ati wai le six schedule ya support zo ding go hin na ai in six schedule ado wai la mang chu Manipur integrity ya dei lo wam ti lo ya mo zo hi koi sam the zo ding in kai he khat ve yong Manipur University a khau lim na kan sei tai ching lang ni ho in constitutional rights India dan pi in chan ro pi ho ai ding dung zo ya amu lo wa constitutional rights deny hi ai le iti Manipur integrity the dam na ya hi ken emi wa khat ve ka holim na kan sei ka ai ta ai ti ja chu to a jong hi ka sei ma banga chu ai chi bill hi six schedule hilowa ding a chu ai che kala siam phat ji ngum ta pon te ka ti wa nga chu a siam phat ding dan ke ma na zo vin dong kan sei ki ai ti ja chu ipi ha lungai na ta om thei di lo ding chu kit le ai chi te ka na dinga six schedule no ya ADC le wang cho parliament khu dia parliament ni dim siam jeng he o ti han lang parliament na forward yo le asim nom di lo di so parliament ni ai ti je a chu pha a e thing lang mi ho jong a lungo ya ai tol mi on dang ai net team na di lo ma chu a solution wang cho six schedule round pin in ka ye chicken le tu hin king noi mi ho jong suspension of operation na SOO in am tawin ai le tua hi ipi handang political solution ngum jong le
tu din mona hi ibu thei wa sang pin chu 6 set la hin na hin maladan panlada ni thiet lo wai le hi chi imu thei pin nu lo in mu lo kha di wam ti ti za um zo ai ti ya chu kho ma nga yin da ne ni na sei ba nga chu collective responsibility nga is ti na ding nga hi MLA hon jong lawmaker hon jong amo po na wa het ngai civil society na mo po na het ngai mi pi in jong het ngai nam lam kai hon jong amo po nam pi na to hon jong amo po na wa het ngai him la thal do hon jong amo po na wa het ngai na ai ti han dang le hi chi e ho i ki hin so na di hi hongum thei ding ham ti ai hi sikit le six setter ki ti hi mu mo ding hi li lo chu Indian Constitution in Qinglang mi ho agamu anamu atsondano akigen bit theni denga provision nei sin pi o na Indian Constitution in provision nei pi o khan chu Qinglang mi hin na dung zo ya mu mo ding am pu ticket la ka sei ma banga Qinglang ga min six setter amu wa nga Manipura pa na ki chom khana UT ham state ham chom ma hum ping do ding ti nai ai si I told me on na ya team mo ga yen na kasi ma banga chu Manipur integrity hi phata in che jing an lang pum ki pum khat na phata in che han ati wai len six sedur hi phata a support ni lo hi ai tia chu sedur support lawa six sedur do wa pa no wai lo chu Manipur ki pum khat na de hi ade ta tau hi nam ti lo hi question the khat hi in ka he ai tia chu tu hin state legislative assembly a hin EP bill ki semen lang EP ki no han lang ki jong nai ta hi boina gum jing digin a kilomin ahin wa dong hi sei ma manga chu standpoint no idin mono I kichi lai is it civil society on no thei chen nan no gin tu hin akiman jong am ta gin ai le hi chi mi pin dong support thi ma ngai adi sa an sim dinga gambai pudinga mi pi ni ran do ho hin ichi hon na bo pu na he no ngai tikit le nam lam kai hon a he no ngai ai ti ya chu I mazo si a hi I bolting I mo pu na chi he do wa collective responsibility am lo wai la wa khat le ni ha pan ji ai chi lodging thei ti gai wa bil lodging da ding hi han lang tikit le abana six sedur hin mo thei na ding han la ke jong le collective responsibility mizo se mo po na hi apoi mo he ti chu ai chlai chu tham khat kan se no mai je miyo si collective responsibility to home ding ki chu hin ki pam thai nai le pu Paotinthang Lupheng president ATSUM command si kin ga tai le pu tu chan lia hi thil pt de ha thil tam ta zong I bolta win chule mabana hu IPP bolding plan umam chule adisana organization dang ai ho tribal student kiloi khom na dina ATSUM hi alin pen khal jong hi in hization abana IPP plan umam and then tu chana I chan phau hitam chule ai ho organization dang ho hanlang ai ho kuki cha te ti taw te thing hang mi ti ho ko ma jong IP amabana IPP hum jong le IP ti panila khom ngam I ti dam ti a chai na ding in nangin na hin sai thai de Mabana pandading kiti he insan obis tu sana chu ATSUM in demand ki board pa chu hi bill hi assembly a table ni board pi bin ti pa chu si table a bol chu solution chu umyeng hi chu ke ho gel da na six schedule ti on six schedule ti on chu henge I honi day so ke na chu a hin 1990 vela pa da six schedule demand in the board pa na amona khawa atinwa election yong ki board thelo wa kum som nilang election ki board thelo am so 2008 vela ekata election boarding an tiule la hill area committee in six schedule noi hi lo election ki board he ponte tiule la chu government to hesitation ki wa la chu government chun hesitation ko ma six schedule sa hoi jo phajo ekata ek chu pass de tia 2008 ekata ADC kata amendment pasu third amendment pasu which one board so la chu kata 25 ADC 25 departments of ADC that suite heading as on board I mean kana 25% kata fund chu kata
edition implement body one say wa ai wan so si ma ka I the lo pi jo che the lo pi jo ai chi a chu ta bang bill chu an po bo ke no ya tu a chi the ding khat ai the ding khat apa chum ding khat chu bill khat chu an po do ya chu table ball chu solution umega ti so ye chu pyam tile solution table ball wa ye chu his hi khat very much constitutional hai ya chu la ya chu assembly ya chu pass mo khat na ding mo lo so ye chu amo assembly chun house chun amo somli ni ho somli ni amo za dei ta po ve la chun khat defeat board ta ve ani ni chu governor comma speaker in governor comma refer body cho ai ja speaker chun khat governor chun house as on the reconsider government ticket di cho ai chu mo chu somli ye wa chu defeat ke to ai chu speaker ya chu governor comma refer ke la ai chu governor al president chun ai chu decision la ti chu ai chu solution chu la ya chu introduce board in ki pass na ai solution me dia ke se so abana khading wang chu ikatwa iho ikito pau unity pa hi is pawang hin katwa no se hi to kada yo tribal na pau a government and kada pressure pe lo pau ai le pressure ai ding mong pressure pe lo pawang chu chu ba hi aboi na khat ya ai chi mo mga yo Kuki naga tribal ho se chu phatta din khana chu din wa unity chu ineva din mon khana chu din po po wang chun government chu cham lo wa se introduce bola pass body pass che ko wang ati na bonds ke wai pan la homo le izola lo diu he chi so hin ala china ke in chom cha in pu Daniel Haokip, advocate, High Court of Manipur in Seiminlal, inside Sayula China in very much constitutional he tawin and his own hi na hi. I la hi chum sanga hi nangin a China ke a political leader ho hanlang abang dang ho his own ipi na say no strong point idin home na diu ipan home na dingwa itipan ila diu hitam a China ke chom chan in sai pi. Political leader gitile. Eho ading ai India hi democracy hi law-making bodies, law-making powers nei chu legislature ho in. Legislator hon an jan sei lo le, an sei pi an sei hu, apai mo hi. Eho mi pi ho, voice of the voiceless. Mi pi a sei thelo ho ading adong a sei ding a chu legislator pi hendo hi. Legislator hi responsibility lien ta an in ama ho hi law-making powers dan Manipur gam sunga dan jo se ki sem ho lo idu idu ho lo se legislator Manipur assembly ham ki sem hin na ama ho responsibility den ta anei be ti tu jum to na tin public in long baking ball ba ki tu to ta baking ball chu apoi mo ti Kipaumin, ATSUM Bill 2021 very unconstitutional here. Jisung sang topping aso hinki hovin, but it is very much constitutional here. India dan pinoy adi ta right di ta ineo hi imuding wa lom itipiding wa lom khat so hin and in ja panelists on hin sai dung ja so I ho leaders so hanlang organization leader ho hanlang I ho representative ho hanlang akui kui hi zong le nang kai tilova tribal ho si se ikipum khat wa idin wa le we will achieve a heti so hin problem khat om le solution tai tai so heti so iga sai when think pam hazing tunya ding agenda Manipur Kuki edition discussion ar hi chaning kain chain chule tunya panelists sum thum ho zong na sung chewa ki pa thu ka hin phongi ne hi hi tuni program bet now I put some pino impact TV Kuki channel official website comment left feedback nin pi thayo hi na comment left feedback mo kana bet ba kana ngazing di we tunya ding hi chani kain chain mun china bezau sin na bon chawin mangpha